Oke guys ya, match pertama melawan Manchester United. Oke, jadi mohon maaf kalau ada ngelek-ngelek ya guys ya.球迷朋友们，晚上好！今天将我为您带来这场比赛的现场直播。我看到来现场观看的球迷已经把球场占满了。我是王涛，我的搭档今天也没换人啊，还是著名的苏东老师。今天我们继续为大家介绍这场比赛。为了争夺每个小组的2个主席名额，今天的欧冠小组赛将战火纷飞。比赛的两场双方分别是拜仁慕尼黑和曼联。在小组赛中，对于球队来说是非常重要的。比赛都不能丢分，才能保持住晋级的希望。现在双方会给我们带来一场精彩的比赛。卡拉德莱莫、阿方索戴维斯、莱莫，拿球的是科曼、阿里肯、基米希拿球，勒鲁瓦萨内、基米希、卡拉德莱莫，拿球的是科曼。好的，比赛刚刚开始，他们就先把头球打进一球。回放来了，再来欣赏一下进球的过程。边路送出了一次非常漂亮的传中，最后的射门也不赖啊，一记头球攻破了对方门将的十指关。Iya, gawang Onana kegolan 1-0. 比赛继续进行，看看丢球之后的曼联如何调整。埃里克森，卢克肖拿到球，拉什福德在控球， Rashford 正在拿球，等待队友的跑位和拉扯。阿里肯，控球技术不错，成功带球突破了防守。好机会，但是门将扼杀了对方的机会，将球没收。拜仁的角球，这可是他们拉开分差的好机会。还是被门将扑了一下。卡塞米罗的注意力非常集中，抢先将球解围。漂亮的抢断，就这样球被他抢走了。勒鲁瓦萨内，基米希拿球，莱莫，穆西亚拉，把球敲给了对手。安东尼马夏，阿塞米罗失去了球权。穆西亚拉，上半场比赛即将结束，拜仁也如愿以偿获得了领先。苏东老师觉得他们表现得怎么样啊？我觉得在球场上只有比分才能决定最终的结果，而他们比分领先，这就够了。裁判示意伤停补时1分钟。裁判鸣哨，比赛进入了中场休息。Half time babak pertama. Kedudukan masih 1-0 dicetak oleh Musiala。这已经是双方的下半场比赛了，曼联要加油，他们还落后1个球啊。阿里克森以一己之力冲向禁区，曼联的任意球，看一下他们怎么处理。这个任意球让门将毫无办法。What a goal guys ya！ 一个超远距离的任意球破门，出乎了所有人的意料。比分被扳平成了1-1。带球冲向禁区，凯恩，球被门将拒之门外。球还是进了，门将已经尽力了，但还是没能改变结局。Setelah umpannya di save sama Onana,
我们能看到门将已经把他能做的都做了，无论把他换成其他任何人都很难做的比他更优秀，但现实又是如此的残酷，球毕竟还是进了。 Kedudukan kembali. 比分被改写成了2比 Kita 1。 bisa rebut ya guys ya 2-1. Wow. Harry Kane. 哈里凯恩， Gocek saja. Aduh nggak bisa langsung deh. 目前比赛还剩下半个小时。卡拉德莱莫拿球的是科曼， Koman. 好球，又是拜仁，他们现在领先2个球了。如果给他时间和空间，他就能上演这样的进球。必须这时候你要问问后卫，为什么没能成功抢断呢？不过这个单刀的确是漂亮。 Hanya di flashing aja guys. Yes. Mana tidak bisa menepis bola. 比分被改写成3比1了。胖虎 Casemiro. Ini salah, nomor 9 salah. 拿球的是毕费， Kimmich. Nah, 并 Kimmich. 抢成功，他们拿到球权了。 Kimmich. 比 Harry 赛 Kane. 时间20分钟倒计时开始，机会出现了，哈里凯恩 Power shoot Harry 出 Kane. 现了，领先的优势 Come on 来到3个球。 Kita membantai-bantai MU ya guys ya 4-1 Harry Kane. Power 可 shoot 以 yang 看到啊， sangat 这是多名 bagus 后卫啊上来逼抢 oleh 啊， Harry Kane. 最后球还是进了，立刻对方施加的防守压力了。是的， Oke di sini 拜仁要调 saling 整场上的 menggantikan 队员。 Gnabry ya guys ya. Gnabry masuk di 比 menit 赛继续进行， 73. 3球领先的拜仁展现出了他们无敌的统治力。 Oke direbut Kane, mantap Kane. Kane gocek Kane. Aduh Kane, dapat lagi 一 Kane. 次漂亮的铲球， Power 在 shoot 这 kali 轮半场 lagi. 夺回球权。这个球他都 Power 防 shoot kali 住 ini 了， bisa 还 ditepis 有什么是 di 他 save 不 oleh 能做到的 Onana. 吗？对 Nah, 啊， tendangan penjuru. Kane aduh. 防守队员抢先把球破坏出来。 Hati-hati. Martial. Oh, Davies. Kejar. Davies Lainer. 布鲁诺·费尔南德斯，轮到他们控球了。 Brother. 裁判示意犯规，给了曼联一个任意球。 Pelanggaran. 教练员要派上他的替补骑兵了。给到了拉什福德。队友的支援来得很快，在自己的禁区里，真是艺高人胆大呀！全场比赛结束，拜仁慕尼黑用1场胜利拉开了新赛季欧冠的征程。首场比赛就直接拿下胜利，应该没有比这更好的开始 dengan 新赛季 skor 的方式。 4-1 ya guys ya. Oke ini dia statistiknya ya guys ya. MU 1 gol 1 on target, 1 tembakan 1 on target. Munchen 7 tembakan 7-7-nya on target. Penguasaan bola dimenangkan oleh Munchen 57%, akurasi umpan dimenangkan oleh Munchen 87%, dan pelanggaran juga dimenangkan oleh Munchen ya guys ya, 3-0. Ini dia yang golinnya Musiala menit 9 disamakan oleh Bruno menit 51 dengan tendangan bebas nih. Sangat bagus sekali. Oke guys ya, jadi itu dia hasilnya dari matchday pertama FC Bayern Munchen melawan Manchester United ya guys ya. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih ya guys ya. Sampai jumpa di match kedua melawan Copenhagen. Oke, bye bye Copenhagen.